La 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 la. أخي سد وكل أرجو مما ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمام الوجود نوائل إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر
فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى بل توصلون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عالية ليس له طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها عين جارية وأبواب موضوعة فيها سرر مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فتحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله musidɓe julɓe tedduɓe e yewtere meɗen nden ko yoɓiti e ɗiɗo minute aji eɓɓaɗi e yewtere ko andanno hoore mon no yoɓiti e ballal julde suumaye e wasiyeji ko arata e ɗum noon e ko rentinirɗe ko tawatara julɓe ɓen no hani rentade e muɗum hara miɗo tori yo luɓan ɓerɗe monɗen e noppi mon ɗin jente ɗon miɗo toro allahu tabaraka wa taala yo waɗen eɓen jentotoɓe yewtere suɓa ko ɓuri moƴƴude e ko yewta kon ɓe gollitira ta allah subhanahu wa taala waɗen heɗotoɓe yewtere heɗora fi habbagol palji ko yewto on faljata kon ɓana so tawi ɗum mankay haray allahu tabaraka wa taala on o weltanike en timmingol oɗo korka hani allah ko yaman sumtu ramadana imana wattisaban moƴƴere moɗon teddungal e mon barke yurmede e ɓuttu e kisal teddungal allah ngal e dow moɗon onon ɓeɗo jeeyaɓe allah horɓe suumaye nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki an abi hurayrata abdourahman bun sakhiri addawsiyu oɗo wiyete abou hurayra o filli maako mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam makanimo o tawatara imamu bouhari e imam muslim no gongini konguɗi ɗin no selliniɗi o wi wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki e daalol allah subahana taala hadisul qudusi dendanagal gollal ko ɓiɗɗo adama o gollata kon fof ko hoore makko o gollani bimana o yoɓete ha heddo korka kan wona hakkude makko e allahu tabaraka wa taala ko wiyete yadan bi yadin ɓe jaɓodira kanko allah subhanahu wa taala joddi korka makko kan jungo e jungo hare kaɗo noon korka musidɓe julɓe tedduɓe allah wi wa ana ajiji bihi komin tigi woni ko yoɓoyta kaɗo korka maɗan oɗo bani adama ko waɗi noon a acci ñamete maɗa on a acci jaram maɗan a acci baldi ma ndin a acci dendanagal ɓuttu ko ha ton jinna e muɗum a wakkilike horugol ha tampa hoora ha ɗonɗe hoora ha weele tawi ko fi allahu tabaraka wa taala yo allah subahana taala jaɓan en korka men kam musidɓe julɓe tedduɓe dendanagal golleji ɗin fof hawnaki ko wiyete ko yiingo seeɗa wona toon ha heddo korka kañum yiingo ala toon on ti no wawi suuɗade ka suudu makko o ñaama ha o haara o yara ha o ɗonɗita o yalta ka yaasi o emo hoori kono ɓay himo andi ko allahu tabaraka wa taala o horante wallahu woni ko yoɓata korka kan o suuɗota ko ñaama o suuɗota ko yara haray oɗo imam muslim filli ka ha deftere makko o ƴetti abi hurayrata radiallahu anhu aba hurayra ƴetti e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e wondema kullu amali bunu adama yudaafu alhasanatu afru amsaliha dendanagal gollal ko ɓiɗɗo adama on golli ɗum sowantemo laabi sappo itte ka laabi sappo naɓe ha teɓa laabi capanɗe jeɗɗi morde moƴƴereji juula waɓutu goto windaneɗa baraji sappo winditeɗon ha laabi capanɗe jeɗɗi musidɓe julɓe ɗum ɗo ko allahu tabaraka wa taala on tun wawi waɗande ɗum ɗo jeeyaɓe mumɓen profite ila sabo mi'ati di'afin qala allahu ta'ala illa sawma si wona korka kan fa innahu li ko waɗi korka kan ko allah subahana wa taala wonɗa horande na président on horante wona mawɓen horante na karmakoɓen horante na waliyaɓen horante na sérifaɓen horante na malaikaɓen horante na jinnaji ɗin horante ko horante ko allahu tabaraka wa taala o acca ñamete makko on o acca jaram makko ɗan o acca frigidaire makko no heewi mew o acca kandrins ɗum ɗo fof o wiya mi horane allahu tabaraka wa taala hani allah kum
يا من كنت رمضان إيمانا واكتسابا نوين مودو مؤجر بركي مودو ونو هور بسومي ونو إمي بجول جمع ونو جنب بالقرآن الكريم. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. في جنيه ودون كلام دي دو كانكو نلادو صلى الله عليه وسلم نلادو ماكي ساكتة سلمنانغو حقن دي جيمون وانا جلب بين نا ايو مسيط ما حرم نير بنانما anda sio naunu ashendi nirtamo sio wela ashendi nirtamo sio anu ashendi nirtamo sio hulu kanko no nitmindi tu yeso makongo himo mo santa yimbe ben si wona hara mo andi be do no mari jawle o mo sirana be sabu jawle mabbe de hara ko ya fonnu tagu Allah ngu woni ko mardo woni ko mo mara woni ko mawdo woni ko paykun ko ya fonnu te yimbe ben mo sana be hentinana be yeso marango nalaadu sallallahu alaihi wasallam e maki nde mo santa mo siddama hentinana mo yeso makko yeso mango yeso makko dun way wastay ko sadaka woni ko ituda e maki afsa salam hara sakete salminango wobben ton sibe andama be salmintama wobben don kadi sibe andi amara be salmintama wobben ton sibe salminte be daratama wobben ton sa salmini be salmitata hara dum do jeyaka l'islam sibe julbe teddu ide way wati mutaama hara nyammine kadi nyamete taw mar nyamete jidin haadi bona taw mar ko ha ko wuda taw mar sukkaru ha yosa taw haru hibbo miskin be ben wela andi te kawtal be momme allah tabaaraka wa taala burni maydo boy li yabluwakum ayyukum ahsanu amala ko hombo no be mo inta golle mon nek anjoma oto won janangal ta tawno wiitir jeden fi ay miskina mo ala fasina borno anjoma mara kon ta nyamo hibba anjoma jamnin ta maru ha funa wallito de miskin be ben e maki wati mutaam wasilul arham are jokke kadi en dam majidin ta taju en dam mada ta taju en dam mada wotani oɗo ko ɓiɗɗo bappan baba makko e baba an welda oɗo ko ɓiɗɗo yayan oɗo ben makko falaka baba en jokku enɗam maɗan fodde ɓe noddalima yeddugol allahu tabaraka wa taala o watti ɗon wa sallu wannasi niyamun tadkhulul jannata bisalam o wii kadi juule jemma fewde yimɓe ɓen ɗani ɗon imma 3 o'clock imma 2 o'clock 3 4 juulu salligo hiɗa ronki looto ɓanndu ndun softay salligoɗa juula hay siko darɗe ɗiɗi hay siko darɗe nayi toroɗa allahu tabaraka wa taala yo yafanima yo allah subahana taala fewne yo allah tabintin jullo ɓen e peewal ndaren no enen immotoɓe jemma ɓen ko ɓuri heewde ko mo immi ko jemma ko imma ko wujjoygol nagge goɗɗo ma ko wujjugol dammi goɗɗo ma ko yahgol night club ma ko bonnoygol baafal goɗɗo ma ko bonnugol butiki goɗɗo ma ko yahangol sonnajo goɗɗo ma ko yahangol ɓiɗɗo goɗɗo nelaɗo maaki wa sallu wannasa niyam juule hara yimɓe ɓen no ɗaani ko waɗi noon so a woni juulowo jemma allah okkete softede o okke jalbendi yeeso o okke annora o okke teddungal toroɗa allahu tabaraka wa taala wallahu jaaɓine si ɗum timmi ɗiɗo nayi nelaɗo maaki tadkhulul jannata bi salam naton aljanna e kisam bani adama naadama aljanna allah dara udkhuluha bi salam dhalika yawmul khulud naate ko aljanna ɗo ko hisuɓe la khawfun alaykum wala antum tahzanun naate ko aljanna a seedi e heege a seedi e kulol a seedi e ande a seedi e tampere a seedi e luwas a seedi e métis a seedi e dendanangal ma pare musidɓe julɓe tedduɓe heɓata waɗo aljanna si wona ɗiɗo moƴƴereji yo allah subahana taala okken aljanna ya rabbal alamin هنيئا لكم يا من أكثرتم من قراءة القرآن والصدقات وأعمال البر في رمضان owi moƴƴere moɗon onon julɓe hebbinɓe janngugol alqur'anil karim onon julɓe hebbinɓe ittugol sadakaji onon julɓe ɗigganɓe allahu tabaraka wa taala ka nder lewru sumaye ɗo haray alqur'anil karim woodi tippinɓe nde wotere lewru ndun woodi tippinoɓe laabi ɗiɗi lewru ndun no woodi tippinoɓe laabi tati lewru ndun no woodi ɓe tippinta hay nde wotere hino e meɗen janngoɓe alqur'ana gila sumaye heɓi sumaye hino e meɗen janngiroɓe gila sadaka heɓi sadaka hino e meɗen janngiroɓe say goɗɗo maayi mbuuɗi wallina haray alqur'anil karimi wona noon ho e meɗen ɓe wallahi l azim ɓe mara deftere alqur'ana timmude ka suudu mum hiɓe mari téléphone jaro 10,000 20,000 30,000 dollars on ɗon téléphone hiɓe wawide makko bimɓe kikiɗe deftere maɓɓe nden ko facebook deftere maɓɓe nden ko télégram deftere maɓɓe nden ko tiktak deftere maɓɓe nden ko imo e whatsapp haray janngin alqur'anil karim alqur'ana tefano e yawmal qiyama nde jalbinana en kaɓuruji meɗen ha ñande dargal ngal dari musidɓe julɓe tedɓe
روى الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بأسر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف واللام حرف وميم حرف. إمام الترمذي في اللي دكتور مكة شلو ننن وجدت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وين الله صلى الله عليه وسلم ماكي وندما جنگي القرآن الكريم وجنگي حرف ووترك القرآن هم مري براجي سب لكن هم بيالي ألف لام ميم وانكو حرف بل ألف وانتون حرف لام وانكو حرف ميم وانكو حرف hareta en taƴo ndeɗo deppere allahu tabaraka wa taala ndeɗo alqur'ana re walqur'ana re teddunde mawmen men ko honno wi alqur'ana nde wiyama alqur'ana nde wiyama mushaf nde wiyama furqan nde wiyama tanzilu min rabbil alamin nde wiyama kalimatullahi nde wiyama sabwa min almasani mawɓe men ɓe wi inde kamilu ɓe wi inde alqur'ana wo ko woni alqur'ana ko aruga a ana sa jogitke alqur'anul karim haray a sendi e ande adna lahara a seedi e tampere a wona fowtiɗo wona ɓuttinɗo wona neɗɗo neminiɗo yondinotoɗo kadi e dow ko allahu tabaraka wa taala artiku ma kon yo allah waɗe yondiniɓe. أيها الإخوة المؤمنين لقد من الله علينا بنعم كثيرة لا تؤد ولا تحصى ومن هذه النعم أن وفقنا لصيام رمضان وقيامه ومتعنا بتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. هذا مصيبة جلبة تدبه الله سبحانه وتعالى بيدا وانتدو نانغال هذا جوم ميدا نيمني النعمة جهودي لا يؤد ولا يحصى jogi ɗo machine wataɗi contude o wataɗi calculde mo laboratoire wano noon mo computa kadi wano noon e wata andude nemaji allah ɗi o nemidini e dow men wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha hara hiɗe yetta allahu tabaraka wa taala ina jeeya ɗiɗo nemaji wallahu on hawrindini en kon hoorugol ka ɗo korka waɗi no woodi ɓuy lamɓe ɓe wawali horude woodi jogiiɓe jawle ɓe wawali horude no woodi marɓe cellal ɓe wawali horude no woodi jogiiɓe ngari ɓe wawali horude an ko a miskina allah subahanahu wa taala o newnanima horugol o arsikima kadi faggitagol ko dagi o arsikima kadi dépensegol ɓengure ma nden o arsikima juulugol jemma o arsikima qiyamu layli yo allahu tabaraka wa taala on jaɓanen wa mattana bi tilawati alqur'ani ana allayli wa atrafa annahari o nemin en janngugol alqur'ana ka ñalormaji kañumay ka jemmaji wa ha nahnu lyawma naktafilu farihina bi fadlillahi azza wa jalla wa birahmatihi hande hiɗen e dow wele wele molanago hiɗe dow nemaji molanaɗi hiɗen e iidi hiɗen selli hiɗen ɓorni laaɓuɗi hiɗen ñaami hiɗen yari alhamdulillahi rabbil alamin yo allah jaɓa en korka men kam. روى البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح واذا لقي ربه فرح بصومه. نلاد صلى الله عليه وسلم ماكي ابي هريره في اللي حديث هري دفتر امام بخاري ومسلم سلم ودي حديث جويته متفق عليه ماكي كم من نلاد الله صلى الله عليه وسلم ماكي نودني هور دو weltare jididi weltare tosokere e weltare mawnunde weltare tosokere nden si a huntike a ñalli horude dande ma no yoori ɗaɗi dande ɗin fof no yoori hiɗa weela toni ɗin no yoori sa huntike haysiko tamarore wotere a yari ndiyan wallahi a weltoto ɗum ɗo wiyete 1% 1%. weltare mawde nden wa ida laqiya rabbahu fariha bi sawmihi so hawroyi e joomi makko ko ɗon noon o weltoyto 100%, ɗum woni 100%. weltare temedere so hawri e joomi makko tabaraka wa taala tawa allah on hino weltanimo allah dala no malaika ɓen uddite dambugal aljanna ngal dambugal allah no tagi ka aljannaji babu rayyan ha hande ngal udditaka ngal udditete yawma alqiyama allahu tabaraka wa taala lando ayna saimun honto horunoɓe ɓen ka anna ɗo ɓe immoɓe daro ɓe naadire ɗon ɓe malaika ɓe noyana ɓe idkhuluha bi salami ɓe naata ha ɓe para ɓe wiya alhamdulillahi alladi sadaqana wa'adahu wa awrasna al arda natabawwa'u min aljannati haysu nasa'u fa ni'ma ajrul amilin. نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنقتدي لولا أن هدانا الله. نقول الحمد لله الذي خلقنا وهدانا وجعلنا من المسلمين لناتيك الجنة تواتر مناتي الجنة مسيب يجول بتدبه والله الذي مهر وسيدي هيجة وسيدي أنده وسيدي تامبره وسيدي باسل وسيدي سنو يندو دول ما كدن نبيدي يندو غري ما كوكين نبيدي يندو جومي منو يحب ده يرمي ده ما كونن إدو جيا ما كوبين الله سبحانه وتعالى أكيدين الجنة آمين يا رب العالمين.
أوصيكم أيها الإخوة المؤمنين بالتوحيد وأحذركم من الشرك. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا مسيك جل بتدبه أتن نجوني كواسيجي الله تبارك وتعالى يو واسيجي بمكم إن هوري سومي إن جولي إن إتي صدقة إن ودي مودو إن ودي نافلة إن جوكي إندان وإجوني واسي جوكي نايدين كورو o yahi ka dowol o yahi ka parawol on lumbi cangol on sori ka fitare on sordike on ari ka dingira si a naadidi a falali dingira on yalta diha korka kan e julde nden e hajju ngun e zakka on e sadaka on e bagiyatu salihate du'a uji ɗum ɗo koko renete renirgol angal yo'ugol yimɓe ɓen renira ɗum angal aybingol yimɓe ɓen renira ɗum angal lorrugol tagu Allah ngun renira ɗum kadi renagol e boneji ɗin waɗɗitagol haɗaɗi ɗin ara e yamiroreji ɗin waɗi noon heno noon ko bonnata kon korka bonna julde bonna hajju bonna dendanagal gollal ngal goɗɗo bonni mo sirkani Allahu tabaraka wa taala. haray suuma e yawti musidɓe julɓe tedduɓe Umar bin al-Khattabi ma kono ñande nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam feƴƴini ayuha nnas man kana yabudu muhammadan fa inna muhammadan qad mat. afan Aboubacry Siddiqi makirini kono yo yimɓe kala laatinoɗo no rewa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hande nelaɗo maayi kala juuliraynoɗo kulol nelaɗo hande nelaɗo maayi kala ardaynoɗo ka juulirde saabu nelaɗo o wi hande nelaɗo maayi kala waɗaynoɗo sadaka saabu nelaɗo maayi amma man kana yabudullah fa inna allaha tabaraka wa taala hayyun la yamutu yaqulu jalla wa ala fi surati al-Baqara allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa fi surati ali imran alif lam mim allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. haray allahu tabaraka wa taala ko wurɗo ko mo mayata o nawnata o nawyata o nangetake kuudete ala élection ala laamu ngu watta espoir e juuɗe makko gurdam makko ɗen ko gurdam murtojan kala laatiɗo no rewa allahu tabaraka wa taala ka suumaye yo rew Allah kadi ka juldani mi andi noon kaftaneji buy majje e ɗe balɗe disaje buy majje e ɗe balɗe robuji buy majje e ɗe balɗe tiggaje buy haykete e ɗe balɗe musidɓe julɓe tedduɓe huluɗo Allah on ka suumaye yo taw hara ko on kadi huli Allah ka juldanu fuɗɗitete joni yahede ndaaro yahe piyowol ceede e toɓɓugol ramuli e daarirgol dikruji e daarirgol debte haray a bonni golle maɗa ɗe wa kadhalika so haftaneji ɗin haykama tuuɓeli jinɗin seekama wattama paɗe tedduɗe ɗen wattama yahama bicc yahama bibi yahama palmarima yahama Calabar City Atlantique Sénégambia Ali Baba Hotel Bagadaji hinon ɗo sukaɓe haray rene e korka mon kam wota seytane falon ha bonnen dewal men ngal musidɓe julɓe tedduɓe Allahu daali wa abudullaha wala tusriku bihi shay'an rewe Allahu tabaraka wa taala wota sirkan Allah subhanahu wa taala ta hawtide Allah e hunde ta haɓɓo talkuru ta haɓɓo piɓol ta haɓɓo bakawwol ta haɓɓo aladu ta haɓɓo ceedere ta haɓɓo ta waɗu galakun ka ɓanduma wota waɗu kaydiri ka dambugal butiki ma wota waɗu ɗum ɗo fof ta waɗu hurundare jillande wa abudullaha wala tusriku bihi shay'an. Kule Allahu tabaraka wa taala rewe Allah tun laɓɓinani Allah subhanahu wa taala on tun dewal kule Allah o laɓɓinano Allahu tabaraka wa taala on dewal ko waɗi noon sa sirkani Allah Allah daali wa qadimna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an mansura Allah wi men ardini men waɗi kala golle ko ɓe golluno ɓen hooruɓe juuli jangi hajji muddi jakki si ɓe yahi sirku ɓe sirkani Allah ɓe hawtidi Allah e goɗɗum Allah daali wa qadimna men waɗi ila ma amilu faade ko ɓe golluno kon ga aduna min amalin e gollan fa ja'alnahu haba'an mansura ɓe waɗi ɗum wona nduggu sakangu Allah danden perdude golle men ɗe yawmal qiyamati musidɓe julɓe tedduɓe Allah o yewta en ha joni ka suratu nisa e aya capanɗe 64 o wi inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu tabaraka wa taala ndaali himo yaafo ko wona kon inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah yiiɗa o yarlaki o weltortako nde o hawtidete e goɗɗum Allah e kaari Allah e kaari Allah e alajien Allah e usajen Allah e mawɓe ɓen sinano Allah e mawɓe ɓen ɗum ɗo heɓayno lan Allahu tabaraka wa taala ko kanko tun walla tun tagi ko kanko tun wurnata kanko tun warata kanko tun artikata ko kanko tun kadata ko kanko tun immintinema yawma alqiyamati o ñaawema si welima o yaafama si welima kadi o lette musidɓe julɓe tedduɓe Allah wi o yiɗa o yarlaki de nde o hawtete goɗɗum wa yahfiru ma duna dhalika liman yasha himo yaafo noon bakkatu e toso koy koy ko wona kon sirku
liman yashau kadi bonande ummo o yiɗi yafagol wa man yushriku billahi faqad iftara isman azima kala sirkanɗo allahu tabaraka wa taala wallahi haray o faggitike bakkatu mo annaɗo yo allah dande ha joni allahu tabaraka wa taala o yewtoy aya goɗɗo ka suratu maida aya 97 Allah dari innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma liz-zalimin min ansari Allah wi wondo woni ko cernojo on woni ko alfajo on woni ko lamdo on woni ko njulajo on woni ko miskina on woni ko talibajo on woni ko karamakojo on wondo innahu man yushriku billahi kala shirkan Allah tabaraka wa taala faqad harrama Allahu alayhi aljanna haray kanko on aljanna harmanimo fes walla danden harminanede aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma liz-zalimin min ansar hakkunde yite aljanna onadama aljanna musidɓe julɓe tedduɓe haray kanko e ko wiyete kon ande ɓe serti si bani adama gari ha o naati yiite kala wo yiite nge o naada o sunnete laabi 90 ñallal guri ɓanndu ngun sansete wasi dammi huttama guri kesi waɗama toon o sansante guri ɓanndu laabi 90 ñallal o naade yiite jahannama tawata hara o yaltata to yallah subahana taala dande dari ndu ɓanndu ma lootete ndu ha ndu laaɓa ndu wuje nebban ndu waɗe parfum ndu ɓorne conci laaɓuɗi nduɗo naadama yiite a sumi ñallal gotal laabi 90 inna yawman inda rabbika ka alfa sanatin mimma ta'udduna ñallal gotal lahara ko konti hoye meɗen duuɓi meɗe wulure kamnano musidɓe julɓe tedduɓe hara tawi faggita ko naadata en ko yiite allahu tabaraka wa taala wi noon ala natoñoɓɓen neɗɗo mon haɗana ɓe lette Allah subhanahu wa taala ɗi usikum ayuha al ikhwata al muminin bil muhafazati ala salawati al khamsi fi jama'atin ha joni miɗo wasi o wono musidɓe julɓe tedduɓe musidɓe an gonɗinɓe e renagol e ɗiɗo waɓatuji allahu tabaraka wa taala haray na suuma yeytum juulete ɗiɗo waɓatuji moɗon jowi ɓe gandi no woodi aroɓe ka juulirde gila suumaye heɓe suumaye no woodi e woɓɓe siɓe ari ka marse si marsi hiɓe welti ɓe juulay woɓɓe kadi si ari ka marse marsali hiɓe seytini ɓe juulata yo taw weeru on si yoni a soka e boutique maɗa o ndaare hay jumaje ɗe woɓɓe ko juma on aratataɓe ka place maɓɓe ɓe weƴƴita gattum ma tapi yeeso tabal ngal ma yeeso boutique on ɓenna ɓe yata hakkiliyal lutta ɓe wallahi l asim si malakal mawti on ari a yaayi hara musidɓe julɓe juulen laatike ولأزمة مكانة الصلاة ومنزلتها في الإسلام كانت آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت حقيقة في نادى جلد موني حقيقة نادى مونك الله تبارك وتعالى مونك نلاد الله موني يقول مبين وصية من نلاد عليه الصلاة والسلام وصية ويرتي وصية دون هبه سورة مايدة ننجيبه هبه وصية في نادى جلد فيلك دون إمام ابن ماجه كدفتر ما كسلنا وجدت أنس بن مالك وهي كانت آمة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم هم وصية قندم باللبن ندو جلد رين ندو جلد تاو يبو وقتوجدين رين بيدو سنة بجيت دنيا مودو تاو يبو حق بيدو سنة بمسكين بي هل الله تبارك وتعالى او كليهم الله سبحانه وتعالى ونك حالفني عنده هجر والصلاة ركن من أركان الإسلام وفرائده العظيمة وأحذركم من التهاون فيها هل ندو جلد كتوغال الإمة دي توغال الإسلام دين نوية توغال نوية بليوال كندوغني توغال توغال الإسلام دين Neladen latinete hiɓe rentina en e ko weltinden tan e ndeɗo julde honno hande fewndi e weltingol yimɓe ɓen e ndeɗo julde hande ɗiɗo téléphone ji hande ɗi ngal ɗo damuwal hande ngal ɗo lidowal oɗo musique koyɗo café hoy hara musidɓe julɓe tedduɓe wakkilen hara ɗum ɗo hodali en haɗa nayyi fillika imam Buhari e Muslim ko ɓe ƴetti Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bunya al islamu ala khamsin oyi wondema l islamu on dey mahama darike no darora e dow tugale jowi ara nun ɗum ko seedagol la ilaha illallah si neɗɗo wi ashhadu an la ilaha illallah harana la ilaha illallah tappa jimɓe la ilaha illallah ñaama dorogo ha feeta la ilaha illallah yara beere ha sangina la ilaha illallah waɗa zina la ilaha illallah détourna jawle yimɓe ɓen la ilaha illallah murtina rewɓe yimɓe ɓen la ilaha illallah no taƴa enɗan la ilaha illallah no wuddira ko Allah sigi ɗum kon la ilaha illallah no aybina yimɓe ɓen la ilaha illallah no an ko antum moƴƴi ko antum waari ko antum andi kala ko waɗa sina ko waɗa ko nano waɗirte
haray wattana yilla musidɓe julɓe tedduɓe neɗɗo wi ashhadu an la ilaha illallah e maki wa anna muhammadan rasulullah seedeɗa nelaɗo sallllahu alih wa sallam ko jiyaɗo allah ko annabajo allah ko nelaɗo allah ko gonguinteɗo ko du'anteɗo nelaɗo na reweteɓe na du'orteɓe na barkinorteɓe na yawi barki nelaɗo mi wondiri nelaɗo barki makka e madina barki ɓuriya e timbo barki kula e zawiya wona ɗum ko allah subahanahu wa taala tum barkinorte ko kanko tum wonirte musidɓe julɓe tedduɓe fittadewe men ɗen bonu wattiɗo honno wa iqami salat on tigui ñiiɓa e julde siɗa seytini juulu siɗa welti juulu siɗa mari juulu sa ala juulu wa iqami salat wa ita e zakat e ittugol kadi asaka jawdi ndin so allah subahanahu wa taala o ko rima jawdi ndi timmi hitande juuɗe maɗa ndi yoni ni saabu ko ceku anda ɗum ɗo yoni e yaltina asaka on jonna miskinɓe ɓe allahu tabaraka wa taala wi ɓen hendoto e yehi suratu tawba joni men no yewtinon wondema innama sadaqatu lilfuqarai walmasakin wal amilina alayha o kontinon ha timmi yimɓe jeetato hendoto ɓen jakka jawdi ndi mo heeɓi jawdi ndin o wuddirindi o ittali asaka mayri on yande dargal ko feeruwal yiite jahannama waɗete paasire ɓanndu makko ndun heddi ndi wona mboddi ndi haɓɓamo ndi mari kundude ɗiɗi ndi maɓɗo hunnduko makko kon ndi innamo ana kansuka wa ana maaluka ko mi wonno magasanji ma ɗin mi wonno jawdi ma ɗin mi wonno compte bancaire ma on ko mi wonno dolaji ma ɗin mi wonno iroji ma ɗin nelaɗo sallah sallam maaki oɗo haray ko neɗɗo perduɗo yo allah subahana taala dando en wonno noon kadi wal hajj on tigi hajjoya kadi so tawi woni allah on okkorimo jaldi ko hajjira wota sooduɗo darna sooda to darna sooda to luwina yeggita jawdi maɗa ndin allah landintima fi mayri accenadi ɓeygure maɗa nden ma yahiɗa ñawli allah subhanahu wa taala maayi gonno ñawligol ko jawle yimɓe ɓen maayi gonno ñawli allah gol ko farillaji ɗi a totta ɗin tawi hiɗa mari ɗi hiɗa hunnani kadi tottangol ɗi allah wi kadi wa sawmu ramadana koye ɗum noon woni ko gaynuɗen ni wa qad amarana llahu بقيام الصلاة ونهانا عن التفريط فيها الله يمري جول غندو جولد او حديث قد ويلتنا غول ماير قال الله تبارك وتعالى في سورة الروم آية 31 وأقيموا الصلاة ولا تشركوا من المشركين الله وندالي وندما يبي جولد ندن وتا الله شركا بالله تبارك وتعالى haray ñiiɓe julde wotam sirkan allah subhanahu wa taala allah o jaari nokku goo inna salata tanha anil fahsai wal munkari julde nde wallahi lazim ko kayre haɗay ma ko boni ko kayre haɗay ma kala ko boni ko kayre ɓattinayma allahu tabaraka wa taala ko ɗum si goɗɗo juuli duuɓi joyi duuɓi sappo tawi ɗum sansalimo gikku ngun ɓeydalimo dokkal ɓeydalimo nunɗal ɓeydalimo muñal ɓeydalimo kulol allah ɓeydalimo dewal ɓeydalimo jokkugol enɗan yo o darti hoore makko est ce que ko julde nde allahu o daɓɓirimo nden ko nde woni wadde idan julde nden sansay alhaaliji bani adama joni men allah daali wondema fi saliɓe julde ɓen few ma juulinkinoto ɓen few ma tardinoɓe julde ɓen few ma waɗo ɓen contre attaque ka nder julde par ce que julde nden kadi buy waɗa contre attaque allah daali fa waylul lil musallin alladina hum an salatihim sahun honno woni contre attaque ka nder julde ara tawa no juulede imam o yeehi ka ruku ɓantike ara waɗana hoorema ruku'u ɓantoɗa yaha tawtamo ka sujudu ɗum woni contre attaque ara julde nden naani allahu taala o wasiike en hono musidɓe julɓe tedduɓe ittugol zakka jawle men ɗen o remtini en kadi weltindagol e majje ari ka deftere imam tabrani e yewtere maɓɓe sellunde ko ƴetta e aba darda qala qala rasulullahi sallallahu alih w sallam hamsum man jaa bihinna ma imanin dakhala aljanna nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki piiji jowi kala adduɗo ɗiɗo wondude e gonɗinal allahu tabaraka wa taala honnon en heɓay resul tan o yeeso fiyen no allah wi ali yen ƴewka kammu piiji jowi ɓe maaki wondema man hafaza bihinna dakhala aljannata kala naturɗo golluɗo ɗiɗo piiji jowi o reeni e majji allah subhanahu wa taala on okkaymo aljanna ɓe maaki ara nun ɗum kala reeniɗo e waɓutuji allah ɗin jowi wondude e salligi majji on wondude e ruku majji on wondude e sujudu majji on wondude e juulugol ɗi wattu majji on juulira no juulirte noon juula ka juulete toon juulira no nelaɗo sallah sallam sar iniri noon e o hoora suumaye o hajja
sitayi mo mari jawdi ko hajjira mo mari cellal o itta zakka jawdi makko ndin hara kadi wonki kinno weltorina waɗirgol fi feere ala wa adda al amanata o sotta hoolare rawa tirmidi rawa tabrani bi sanadin hasanin an anas bin malik radiallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mani zakati yawma alqiyamati fi nnar e maki kamɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hadisi mo sattorten on neɗɗo mo ittata asaka jawdi mum ndin ɓe maki o naata yite jahannam wallahi l asimi mawɓe meɗen ɓen Fuuta Jallo si ɓe soppino soppuru ɓe remi kaɓe wayi ɗon woɓɓe ɓen ko baye ɗen contata ɓe lima ba e jeenayyi sappaɓere nden ɓe wallinaɗa ɓenna farilla ma ɓenna albarka woɓɓe ɓe yaaɓa si ɓe ettira sariyare jeenayyi ɓe waɗaɗa ɓe ƴetta sariyare gooto ɓe wallinaɗa ɓe e farilla woɓɓe ɓen adda ettira deɓere si tawi ko buy woɓɓe ettira saaku ɓe ƴetta ɗum ɗo ɓe jonna imma luɓuɗoɓe on gesa mban si tawi ɓe luɓi ma ɓe jonna imamu on ka hoɗo ɗon ma ɓe jonna miskimɓe ɓen ka hoɗo ɗon musidɓe julɓe tedduɓe si tawi ɓe mawɓe men hannde arino ka saare ɗo ɓe ɗaɓɓi jawdi ha ɓe heeɓi million ɓe ronka ittude asaka wallahi lajim ɓe ronkata ittude ɗum haray enen e maɓɓe ɓe toro allahu tabaraka wa taala yo Allah yaafa men faljareji men ɗi yo Allah subahanahu wa taala jaɓan en dewal men ngal torki allahu tabaraka wa taala yo allahu rawnino e geece men ɗen ñande geece yedduɓe Allah ɓen ɓawlina torki allahu tabaraka wa taala yo Allah jaɓan en sadakaji men ɗi yo Allah subahanahu wa taala jaabinan en duwa ko yo Allah subahanahu wa taala on okku en ko tora kon yo allahu tabaraka wa taala yurme mawɓe men ɓen yo Allah subahanahu wa taala fewnu ɓeygure men ɗe mi torki allahu tabaraka wa taala yo waɗu barke jawle men ɗe yo Allah waɗu barke jawle men ɗe yo Allah waɗu ɓe moƴƴuɓe nunɗuɓe fewɓe huloɓe allahu tabaraka wa taala torki Allah subahanahu wa taala o nokku meɗen yo Allah nabbiran en mo yeeso yo Allah waɗan en barke huda o yo Allah waɗu barke karmokoɓe hudaɓe yo Allah waɗu barke julaɓe hudaɓe yo Allah waɗu barke sukaɓe hudaɓe yo allahu tabaraka wa taala okkoren ko lonto en e rewgol allahu tabaraka wa taala torki Allah yo damɗo en feetude yo damɗo en basal yo Allah damɗo en bone ñabbeli bonɗi ɗi yo Allah damɗo en bone guite bonɗe ɗen e kundude bonɗe ɗen kala miijaniɗo en bone yo Allah subahana taala heedindiren e makko heedindiramo e faale makko ɗe ya rabbal alamin en toro allahu tabaraka wa taala yo Allah okku en aljanna yo Allah subahana taala okku en aljanna yo Allah waɗu sakkitode konnguɗi meɗen ka hawre leydi ɗo la ilaha illallah اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واجعلنا ممن يأخذ كتابنا باليمين اللهم اجعلنا عند المسألة في القبر من الثابتين وعند الجزاء من الفائزين وعند فجع الأكبر من الآمنين ومتئنا اللهم بالنظر إلى وجهك الكريم برحمتك ومنك وجودك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم فاغفر لنا وارحمنا يا الله وأكرمنا يا الله وارفع درجاتنا فوق ما نريد يا الله وامه عنا سيئاتنا فوق ما نخاف يا أرحم الراحمين اللهم أنت الحق وقولك حق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيين حق وبمحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك حاكمنا وإليك خاصمنا اللهم اجعل بلدنا غامبيا بلدا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم يا كاشف الهم اللهم يا فارج الهم اللهم يا سامع الصوت اللهم يا منفس القلب اللهم يا سميع قريب مجيب الدعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما اللهم فاغفر لنا وارحمنا اللهم وانصرنا على من آذانا وعلى من خذلنا وعلى من بغى علينا وعلى من كادنا بالسوء خير نفوسنا وأهلنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ما شاء الله لا حول ولا قوة لنا إلا بك لا حول ولا قوة لنا إلا بك يا الله اللهم صل وسلم وبارك وزد وولى وأنعم على عبدك نبيك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم امين ربنا الله منا السلام عليكم السلام عليكم ربنا الله منا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ولا ماذا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم لا 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 لا
la 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 أخي سيدا وكيل أرجو مما heɓangal gandal rewirajo mima mire